mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Hano muri hamwe na Sentama, ariko si jye jyenyine, mfite n'umutumirwa tumenyeranye, mumenyereye kuri uyu muyoboro. Umutumirwa wacu ikaze. Urakoze cyane bwana Sentama, ni Umushakamba Maurice. Urakoze bwana Umushakamba Maurice kuba wemeye ubutumire bwacu. Tugiye kuganira rero ku makuru ari mu burasirazuba bwa Kongo yahiriwe uyu munsi, ndetse turahera no ku ejo hashize. Ingingo ibanza turaganira ku mirwano ikomeye ivugwa hagati ya ARCM 23 n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, irimo ibera muri Nyiragongo, ni hafi y'umujyi wa Goma. Yatangiye ejo kuwa 14 z'ukwa 9, isubukurwa uyu munsi kuri 15 z'ukwezi kwa 9. Andi makuru rero tuza kuganiraho, turaganira ku biganiro by'i Rwanda, twumve uko byagenze, uko byashoje uyu munsi. Indi ngingo tuza kugeraho nayo ijyanye n'amakuru yo muri Kongo. Nyuma y'ibi biganiro byabaye umunsi, turasubiza ikibazo abantu bibaza niba M23 yaba igiye gutangiza undi murongo w'urugamba muri Katanga, ni mu gice cy'amajyepfo kiriya kigabana na Zambia na Angola, ibihugu nk'ibyo ngibyo. Bwana Umushakamba rero, ngira ngo imirwano warayikurikiye guhera ejo kugeza uyu munsi, twari tukikurikirana. Amakuru aravugwa ko ahangaha hariho guhangana gukomeye hariya ku mwegege w'ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira aherekeza i Goma, ni hafi cyane y'umujyi wa Goma. Hakaba harimo habaye isibaniro, hari imirwano itoroshye guhera ejo kugeza uyu munsi. Bwana Umushakamba, ngira ngo iyi mirwano wayikurikiranye. Yego, urakoze cyane. Nibyo, imirwano n'amakuru y'imirwano twayakurikiye. Imboni nazo zigenda ziduha ibyavuye mu mirwano n'uko bihagaze. Ni ukuvuga ko ejo imirwano yari ikomeye, byatewe n'uko twigeze tubivuga. Rusayo hari urukuta rwari rurinze umujyi wa Goma. Urwo rukuta M23 rusenya. Kuva yarusenya ntabwo FARDC nabo bafatanije barimo SADC, ingabo z'u Burundi, abasirikare ba FARDC, abwo n'abacancuro, bose ntibaryama ngo basinzire, ntibatuza. Buri uko bagerageje gushimaho cyangwa gukandaho M23 irabakubita. Rero bagerageje kwiyoberanya bagaba ibitero kuri M23, ariko babicishije ku kuba barimo bagaba n'ubundi bitero kuri M23 mu bice bya Bweramana, mu bice byo muri Masisi hirya n'ahandi, bavuga bati turebe ko barangarira ahangaha ndetse na Sake, ariko twinjire ahangaha. Binjira kuri wa ruhande, ariko ibyago byabo ni amakuru basanzwe bafite. Hari ubundi batayo ikomeye cyane ya M23 iyobowe na General de Brigade Ngaruye Bodwe. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Team Bodwe. Ni abagabo b'intare za Sarambwe zirwana koko ku buryo bukomeye, bahawe imyitozo ikomeye. Ngira ngo abantu barabibuka ubwo bafataga Rubaya, bafashe Rubaya mu buryo bwa bucece, abantu batamenye ibyabaye, ndetse byitezwe ko ari nabo bazafata Goma umunsi Etat Major ya M23 yatanze order ngo bafate Goma. Rwose byitezwe ko aribo bazayifata, mu buryo umuntu wese azatungurwa, cyangwa abaturage bazatungurwa n'uburyo Goma yafashwe kandi yarimo abasirikare benshi. Rero kubera ubwo bwoba n'igitutu bibiri ku basirikare ba coalition ihuriro rya guverinoma ya Kinshasa, bageze gutya, by'umwihariko FDLR ndetse na basirikare b'u Burundi na FARDC irimo abawazarendo benshi barumuna ba FDLR, ubundi bategurana mu operasiyo akomeye yo kujya gutera M23. Ariko si bo bonyine bari banaherekejwe n'abacancuro b'abazungu. Bagezeyo basanga M23 yabiteguye, irabayakirana. Ubwo reka tuvuge ngo ni ubwuzu n'urugwiro. Ubundi bahata amasasu, ibahata udushoka. Murabizi ni ikipe y'abantu twita abanyadushoka. Bahata udushoka, ibyuma n'ibindi bikoresho bakoresha barwana. Urugamba rurakomera cyane, birangira nanone
uruhande rw'abacancuro narwo ruzamuye drone zigera kuri ebyiri, bazizamuye bazigejeje mu kirere, intare za sarambwe zirazimanura zirazirasa, birangira noneho na sinyare bari bafite barayibura. Ibyombo bavuganiraga nabo bakumva birazimye, bakumva baravuze nta wongeye kubasubiza, bamenya ko byakomeye. Ni intambara yateye ubwoba abari mu mujyi wa Goma, abasirikare yaba aba Sadek ndetse n'abandi, kuko bari bazi neza ko mu ijoro ryakeye M23 ishobora guhita ikomereza ku kwataka umujyi wa Goma, ariko babona igumiye mu mashyamba muri parike aho ngaho mu birindiro byayo irituriza, ariko ntibyababujije kongera kubyuka bisuganya basubira kujya gushaka kureba ko ngo bakwihorera, ariko nanone bagezeyo barakubitwa kuko bikomeye cyane. Amakuru rero yemeza ko umusaruro abahatikiriye ari benshi cyane, aho n'ubundi intambara yagiye igera hano mu kibaya ikagera Kanyabuki n'ahandi muri ibyo bice, abanzi babirukansa, M23 yirukansa abanzi bayo. Amakuru yemeza ko ba FARDC 64 bahapfiriye, barimo Colonel Desire, barimo Kapiteni witwa Innocent Mangombo ndetse na Kapiteni Edmond Kolonza. Abo ngabo bahasize ubuzima bishwe n'intare za Sarambwe. Hakaba 72 bahakomerekeye bikabije, babaga muri batayo y'108. Harimo kandi n'abarundi bandi bahapfiriye, abo mu ngabo z'u Burundi, ab'ingabo z'u Burundi ndetse ubwo n'imbonerakure n'aba FDLR, kuko amakuru ubaruye neza y'abapfuye barenga 100 bapfuye ku munsi w'ejo. Aba bapfuye uyu munsi bo ntiturabamenya, ariko ngo ibintu bakorewe n'abasirikare ba M23 bo muri batayo ya General Baudouin ngo ntabwo bibaho rwose, birakomeye cyane. Ariko ku musirikare iyo agiye ku rugamba aba yiteguye kudataha cyangwa se gukomerekerayo. Gusa M23 ngo iri kubavura nubwo bakomeje kwibera umugogoro kubera ubwinshi bwabo. Bwana Mushakamba, nongeye ku byo warumvuza ahangaha ku bahaguye, hari message twahawe n'umwe mu ba FRDC, kuriya nabo turavugana, tugirayo abantu tuganira nabo, birumvikana. yavuze ati ni message yampaye mu Gifaransa, ati un bataillon burundais FNDB bivuze batayo imwe y'u Burundi ya FNDB ya Force Nationale de Défense du Burundi, ingabo z'u Burundi, yabaga ahitwa Amubambiro, vient d'être anéanti. Ni kuvuga batayo yose ngo yazimye, vient d'être anéanti, entraînant une importante perte de matériel militaire. Ibyo bituma hatakara ibikoresho byinshi bya gisirikare. Wumva ni batayo neza ngo yazimye, isa n'iyarangiye, isa n'iyashizeho. Birumvikana. Aya ni amakuru y'uyu munsi gutandukanye n'iby'ejo. M23 buriya njye nkurikije aya makuru ku buryo nayasesenguye, wenda batayo yapfuyemo benshi, sinavuga ngo yapfuye yose kuko ntabwo batayo y'abasirikare wayica ngo uyimare, kereka hakoreshejwe izindi tekinike zikomeye, ariko ukaba hapfuyemo benshi. Gusa ikiba cyabayeho kugira ngo M23 isange batayo mu Bambiro, nuko yari ifite amakuru y'uko hari abasirikare bashya bahaje b'Abarundi, ifite amakuru ko abo basirikare bahawe ibikoresho bishya kandi bari kwitegura kugaba ibitero simusiga kuri M23. Rero nabo bagahitamo kubatanga, bagahitamo kubasenyagura. Yego. Reka twibaza ahangaha, icyo twakwibaza ni ukuvuga hariya ni mu marembo ya Goma pe. Yego. Wenda batahumva, hariya ni mu marembo ya Goma, ni ahinjira za Rusayu ni mu marembo ya Goma rwose. Yego. Hariya ni ku mwegege w'ishyamba ry'ibirunga. Iyi ntambara irimo ibera mu marembo ya Goma buriya
bishatse kuvuga iki? Ese ntitwabona bamwe bari bamaze igihe bari muri Goma barimo ntitwaza kubona bahunga buriya? ikiriho ni kimwe, uyu mujinya n'iki gitutu bari gushyirwaho na FDLR bagira ngo biyenze kuri M23 iri muri ibi bice biri hafi ya Goma. Ibi ngibi bizatuma Goma ifatwa, bizatuma abasirikare bari muri Goma babikwamo ubwoba n'abari bagifite akanyabugabo gakeya kabashiramo, bitewe n'uko abagabye ibitero nibagaruka hagaruka bake mbarwa bo kubara inkuru, cyangwa se abandi bagaruka ari ibimugara bakomerekeye ku rugamba. Ibi rero biratera ubwoba n'umusirikare wari uzanwe Goma vuba, utazi ibibera hariya, wari uzi ko intambara iri hariya ari intambara isanzwe. Ibi rero kukiriho biratuma nk'uko wari ubivuze abasirikare bamwe batangira gutoroka, batoroke mu mujyi wa Goma bahunge, abandi nabo nibajya bumva isasu rivuze cyangwa nibumva n'umupine w'imodoka uturitse birukanke bakura imishwaro, kuko bazaba bazi ngo ubwo M23 yabagezemo. Urakoze cyane Bwana Mushakamba, reka tubitege amaso, turaza kubibona niba imirwano igikomeza. Imirwano iramutse ikomeje ejo mu marembo ya Goma iminsi 3, ni ikintu kiba kitoroshye mu by'ukuri. Goma yaba emerewe nabi. Reka dutere intambwe tujye ku yindi ngingo, turebe ku biganiro bya Rwanda. Nahoze mbona abasesenguzi b'abanyekongo bavuga bati, hariho nabonye bavuze mu rurimi rw'igifaransa ngo Félix Tshisekedi rejette tout dialogue direct avec la FC. Toutes les négociations sont rejetées. Est-ce une véritable guerre lancée? Je crains pour l'avenir de mon pays. Bisobanuye ngo Perezida Félix Tshisekedi yatesheje agaciro, yanze ibiganiro ibyo ari byo byose by'imbona nkubone byamuhuza na AFC M23. Yego, ibiganiro ibyo ari byo byose yabyanze, akaba yabihakanye, akaba yagaragaje ko adashaka ibiganiro. Noneho uyu musesenguzi w'umukongomani akibaza ati, ese ni urugamba yaba ashoje, ni intambara yaba ashoje? Agasoza avuga ati, njye mfitiye ubwoba igihugu cyanjye, ahazaza hacyo hanteye ubwoba. Iki kintu ndagira ngo tukiganireho, tuganire nubwo tutarabona imyanzuro y'ibiganiro by'i Rwanda, ariko noneho kuba ngira ngo hari n'umunyamakuru ukomeye utangaza inkuru za hariya witwa Steve Wemby, kugira ngo wigeze kubona n'ibyo yatangaje. yego, yatangaje nabwo mu rurimi rw'igifaransa ati, la ministre Thérèse Wagner rejette le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée des mesures rwandaises de défense tel qu'approuvé par les experts militaires et en renseignement de 3 pays le 30 août 2024 à Rubavu. Nuvuga yatesheje agaciro, yanze gahunda yari yashyizweho ihuriweho n'abahanga mu bya gisirikare ndetse no mu bijyanye n'ubutasi bari bahuriye Rubavu ku itariki 30, bashyiraho gahunda yo gusenya uyu mutwe wa FDLR. Yayanze yose. Uyu muminisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yayitesheje agaciro, kandi tuzi ko yari yahuriweho n'impande bakunze kwita tripartite. Tripartite ni ukuvuga ni inyabutatu, harimo intumwa za Kongo, harimo intumwa z'u Rwanda, harimo n'intumwa za Angola nk'abahuza. Ibi bikagaragaza iki rero? Ibi bikagaragaza ko hari umugabo wigeze avuga ati, FDLR na FRDC barara mu mashuka amwe, batandukanya ntabwo byashoboka. Ese ibyo uyu mugabo yavuze ntibyaba bigiye kuba byo? nibyo bigiye kuba byo, kandi byari ngombwa ko bibaho, bitewe n'uko ngira ngo
umunsi byavugwaga, hakurikiyeho umunsi umwe hasohoka amakuru yatangajwe na Patrick Muyaya aganira n'ikitangazamakuru France 24. icyo gihe yavuze ko ngo bizajyana no gukura RDF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi birazwi ko iyo ari imvugo y'urwitwazo nta RDF iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo bavuze RDF ubwo baba bavuze M23, kandi M23 itandukanye na RDF, bisobanuye ko ubwo kwirukana kurwanya FDLR bijyana no kurwanya M23, kandi u Rwanda ntabwo rushobora kujya mu bintu cyangwa igisirikare cy'u Rwanda nticyajya kwivanga mu bibazo by'abanyekongo nk'uko byabivuze, usibye kujyayo bafatanije n'abanyekongo kurwanya FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kandi urwanya leta y'u Rwanda. Rero nta cyatuma u Rwanda rujya kurwanya M23 bitewe n'uko umutego u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuzaga gutega u Rwanda ni ukurutega umutego wo kuza kubafasha kurwanya M23, kandi u Rwanda rwemera runashyigikiye ibyo M23 irwanira. Ari nayo mpamvu uyu munsi mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Izo mpunzi arizo ntandaro y'ivuka rya M23. Ubwo rero ikiriho byo icyatumye byose bipfa niyo ngingo ya RDF, yo yagombaga gutuma bipfa, kandi Patrick Muyaya yarabivuzeho. Ni nawo mutego umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda aherutse kuvuga ati ntabwo tuzemera kugwa mu mitego Kongo ishaka kutugwishamo. Wenda tubaye tuva nko kuri icyo gatoya tukagaruka kuri kiriya wavuze cy'intambara igiye kugaruka kubera kwanga ibiganiro cyangwa igiye gukomera. Ku bantu bashyigikiye revolution, ku bantu bashyigikiye ko amahoro aboneka, abantu bamaze imyaka n'imyaka mu buhunzi bagataha, bashyigikiye ko Kongo ikomeza ikinangira, bitewe n'uko ntabwo Kongo nubwo yakwemera kuganira na M23 ibyo M23 isaba Kongo ntabwo Kongo yabishobora kereka yahinduye abayobozi bariho. Ntabwo bashobora kubishobora habe na gato, kuko ngira ngo uburyarya bwaranze ubutegetsi bwa Joseph Kabila inshuro ebyiri eshatu bisinyana basinyana na CNDP, basinyana na UCD, bakisinyana na M23 ya mbere. Uyu munsi bikaba bigeze uyu munsi bakirwana. Byose nuko nyine ntibabishobora kereka habaye impinduka z'abayobozi. Rero igishoboka nibinangire nawe za Sarambwe zizi kurwana, zibambura ibice, zubaka igihugu kizima, kuko ubu kano kanya nta hantu na hato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatekanye nk'uko Rucuru n'Amasisi itekanye. Rero niba batemeye kumanika amaboko ngo bemere kugendera ku mategeko ya M23, kuko n'ubundi biragoye, ntabwo babyemera. Ukurikije ubwishongozi bwa Kisekedi, ukurikije ubwishongozi bwa Muyaya, ukurikije ubwishongozi bw'abandi, ntibishoboka. Nibarwane, ariko icyo barwanira nk'uko iyo ntego bayifite kandi bayishyigikiye, bakomeza kugaragaza ko batazayitezukaho, ibyo barwanira babishyire mu bikorwa. Bacyura impunzi, batekanisha ibice bafashe, abandi babiyungeho. Wagiye ubona abantu babiyungaho ko ari benshi, babiyungeho bafatanye kubohora igihugu cyabo, kuko kiboshywe n'abantu bafite navuga ngo batsimbaraye ku mahame yabo y'ivangura ndetse n'amahame arimo asenya Kongo aho kuyubaka. Birumvikana Bwana Mushakamba, reka tudatinze tugane ku ngingo iheruka. hariho kwibaza kugira kuti ese M23 FC yaba iteganya kuzagurira urugamba muri Katanga, haba hagiye gufungurwa imirongo y'urugamba muri Katanga. Ibi ngibi ni ibintu abantu bibaza ku bwinshi. Bwana Mushakamba, tubamara amatsiko, ikirere gihatse. Ikirere kiragaragaza ko Katanga ikenewe kugira ngo hamwe mu kantu haturuka amabuye y'agaciro naho have mu nzira, bitume Kisekedi asanga icyo yagiraga urwitwazo, agura indege, ashukisha ibihugu mpuzamahanga n'ibindi, bikamufasha, bitume bamuca intege, bizaba bimeze nko kumufata ku munwa,
byaba ari byiza bigezweho, ndetse bamwe mu bakomeye muri AFC M23 barabitangaje cyane ko bigaragaza ko byazorohera AFC M23 bitewe n'uko abenshi mu bahoze ku butegetsi bwa Joseph Kabila cyangwa abandi bo muri Katanga bakomeye, benshi ntabwo bacyumvikana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, benshi barafunzwe bazira ngo ubugambanyi, ariko ari kwa cya kibazo cy'amashyaka n'abari inyuma ya Joseph Kabila. Rero umwe mu bakomeye muri AFC M23 yabitangarije ikinyamakuru Jeune Afrique, ababwira ko uyu munyapolitike yababwiye ko iyi gahunda ihari, aho yagize ati umutwe wa M23 AFC ufite intego yo gufata ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byasobanuwe kenshi n'abavugizi bayo. Igitekerezo cyahindutse ubwo AFC M23 n'ihuriro ryashinzwe na Colonel Nanga muri 2023. Ubundi ibyo gufata ibice ntabwo M23 yari birimo, ariko ubwo Colonel Nanga yabiyungagaho baraguye rwose, baguye intambara. Aho uyu umwe mu baba muri AFC kandi ukomeye yagize ati iki gice ni ingenzi kubera ko ubwo icyo gice ni Katanga, kubera ko niyo yinjiriza leta cyane. Intego dufite ni ukubuza Tshisekedi gukomeza gukoresha uyu mutungo mu gushora imari mu bikorwa bye ndetse n'ibya gisirikare. AFC igaragaza ko kuguma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidahagije, kuko itahabona abantu benshi bo kuyiyungaho. Ibi bituma ifata ibice ikaba yabura abarwanyi bahagije basigara barinda n'abakomeza kwagura ibirindiro. Ibi ngibi wenda ngize ikindi mbivugaho nuko impamvu mu burasirazuba M23 AFC habura abarwanyi benshi cyangwa abayiyungaho benshi, nuko benshi bari mu buhungiro, kuko bameneshejwe n'izi FDLR n'izi Wazalendo ndetse n'abandi. Uyu watanze ubuhamya waganiriye na Jeune Afrique yakomeje agira ati iyo ufashe igice uba ukeneye abantu basigara bakirinda, abandi bagakomeza imbere. Muri iki gice cy'uburasirazuba turi guhura n'imbogamizi, dukeneye abantu n'igihe. Ni imbogamizi tugomba gukemura, ariko tuzatsinda. Uwitwa Adamu Sharuel nawe ni umunyapolitike wa AFC ndetse wahoze no mu ishyaka PPR rya Joseph Kabila, ndetse ni n'umunyamakuru ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yahoze ari umuyobozi w'igitangazamakuru mbere y'uko yiyunga kuri AFC M23. Yashimangiye ko intego bafite ari ugufata igihugu cyose, kandi ko iri huriro ririho ku bw'ineza y'abanyekongo. Yagize ati AFC ihuriza hamwe abanyekongo ku bw'ubumwe bw'igihugu no kubana, ku bw'umutekano no kubana mu mahoro n'abaturanyi. Ntabwo urugamba rwacu rurangirira mu kurinda abatutsi cyangwa abanyakatanga gusa. Gusa ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwagaragaje ko uyu mugambi buwuzi kandi bwiteguye guhangana na AFC. Ngira ngo Katanga bitewe n'imitungo ihari, yaba ba Moise Katumbi ndetse n'abandi bariyo, ntabwo bahuza na Perezida Tshisekedi wabereye igisambo n'umunyagitugu. Urakoze bwana Mushakamba. Ibi bintu uvuga hari abashobora kwibaza ko wenda atari ukuri, ariko ndagira ngo ubwire ko nanababwire ko bihura neza n'amagambo Colonel Nanga yivugiye avuga ati tuzagera n'i Kinshasa. Yarabyivugiye ati tuzagera n'i Kinshasa, ntabwo tugarukira ahangaha gusa. Kandi burya iyo babuze impinduramatwara burya ni rusange, ntabwo ireba agace kamwe. Ese izi nzozi za Colonel Nanga urazibona ute? Ese urabona azazikabya? Azazikabya kuko buri munsi babona ababiyungaho, kandi uko bafasha ahantu niko bakiranwa ibyishimo. Bisobanuye ko hari igihe kizagera rwose urugamba rukoroha. Nuko rugikomereye muri iki gihe Kongo gifite amashagaga, ariko ubundi umunsi barwaguye
ndetse nabo ubwo bagitegereje bakeneye bakingingira ibiganiro Kinshasa, ariko umunsi babivuyemo urugamba uzabibona rwose ruzoroha cyane. Urakoze cyane. Kongo ikomeje kugaragaza intege nke mu bintu byinshi bitandukanye kandi Mushakamba nahoze ndeba amakuru ko ishobora kuba ifite n'ibibazo bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Bimeze bite? Igitangaje ni uko nta ndege bafite za gisivile, ariko bakaba bafite indege za gisirikare, nubwo nazo M23 zimariye ku butaka cyangwa yazimariye ku butaka. ni uko amakuru yemeza ko sosiyete y'indege ya Congo yamaze kwamburwa uburenganzira bwo kongera kuba yatwara abagenzi cyangwa se uruhushya ruyemerera gukora. Bwana Mushakamba, ngo ibi byaba byaturutse ko itakigira indege yayo bwite? Nibyo, nta ndege yabo bwite bakigira yo gukora ubwikorezi ndetse no gutwara abantu. Izari zihari nazo zavugwa ko zishaje, zifite ibibazo byinshi, ariko nubwo bimeze gutyo Perezida Tshisekedi we yifitiye bwite. Yego, tugane ku musozo w'amakuru yacu. Wakoze Bwana Mushakamba. Twibutse abadukurikira, twaganiriye ku mirwano irimo ibera mu gace ka Nyiragongo. Nyiragongo ni teritware ifata ku mujyi wa Goma. Barimo bararwanira guhera ejo hashize kugeza uyu munsi, barimo barwanira ku gace kegereye ririya shyamba ry'ibirunga, ndetse agace ubona kari hafi y'umujyi wa Goma. Ayo niyo makuru twaganiriyeho kuri iyi ngingo y'imirwano. Twaje kuganira ku biganiro bya Rwanda, aho ibiganiro byose n'uburyo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR leta ya Kinshasa yabyanze byose ibitesha agaciro. Ibi tubikesha umunyamakuru utangaza amakuru hariya witwa Steve Wembi yabigaragaje. Tuza kugana ku ngingo iheruka igaragaza ko ikirere kirimo kitwereka ko M23 AFC yaba iteganya kuzagurira imirongo y'urugamba muri Katanga, igice cy'uburasirazuba bw'amajyepfo ya Congo. Ibi ngibi rero twashingiye ku makuru atandukanye twagiye tubona n'amagambo y'abanyapolitike ba AFC M23. Kandi Mushakamba rero dushimira abakunzi bacu, tubibutse ko uyu ari umurongo wa radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Tubibutse bakwiriye gukanda kuri subscribe ikandwa rimwe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bibizanira, babibone tukibishyiraho. Bakande like kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu babikunze. Bakande kuri share kugira ngo babisangize inshuti zabo. Banandike n'ahagenewe comments kugiha ibitekerezo byabo. Ibyo byose biratwubaka, bigatuma tubaha amakuru meza asobanutse. Kandi Mushakamba rero, reka nguha akanya usezere abari badukurikiye kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Urakoze cyane, ndabashimiye abakoze kubana na Nuru ya Mashariki. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, muraraharyana.